Ka All Jaintia Master Roll Workers and Labor Union kala ay por ya sorkar Meghalaya bahkan penkhoi no ya ka area ki badang sa teng ju kinong tre master roll katana do arter risau arja apply hadu kalai poetrik no pra arja apsang katkum ga an minimum wages act kakandai spa sa pra Habakran siya kinongtok kubor hadin ka jingalang bad u Commissioner and Secretary in Charge Finance u Vijay Kumar hak arpo pradrik risang unong ay buit ka seng ki master role u kru el paryat ulapan pao baka seng kala ay por yak sorkar ban pan jimpan siya laka sorkar kan siyo yak area kabidang sa ateng ni kan nyat lat yak minimum wages act kakanday sa sa kupra. U Commissioner Secretary ula menjer ban aya ka rai hapo shibnai Henry ka seng kala ay por shitayo ya ka sorkar bakan rai ya ka jimpan syai da ka jingtho. Uba pariat ula ong baka seng kampua ban pelong da ka jinga ki pat ba ni ban shim ki nugni ka sinjam persya ya ka sorkar Henry ka kloy ban wad ya barok kilat kilinti kanto ban lecha ka high court jong jila Meghalaya ban pentikna ban penyo ya ka hok kinong tre master role. Kasenggan khot ya ka jingalang jong baro kinong tre master role ha ka laitrik u naiwing ban shim ya ka rai kabala ban kunthop ya ka jing sedang ka jinga ki ka jing sange tre ya ka kam lani ban let sya ka ying bishar kaseng ka dawaru ban penthamai biang ya ka variable dearness allowance VDA ya ka ba ompat shim la penthamai wat hap deng ka jingkiu dor jong ki mar ki mata ni khot bat ni karpat ya baro kinong tre master role ban wan sya ka jingalang Knang bangin shim ya karai. Ada ka sorkar kam pentre kam tikin let syaka yang bishar. Namar ka high court jong ka Meghalaya ka deka jaka ka babiang ban batai kindon jong ka minimum wages act ka kandai spa sabu pra ha ka baya day bat ka dor ka baduna la ong ubak ro. Unong ay boy jong ka seng ki master role ulapan pa ka jings ngo benya wa ka sorkar kam shim lapan mi ya ka notification ban penkala ya ka VDA Wat la kapor kalayan, bat kadang kwa menyekren bak sorkar, ban pendat ya kan ika jing Temata iwan ikando jing ede bat ka florid ka ba ka sorkar jala ka shita ya ki mastro man ki samsna. Kene ka wan na ka minimum wages act 1948. Ta halor kene ka nagale ka jing ki union idan meeting ya kando yung Dr. Vijay Mutakasmi halor kene ka florid ka ba ka sorkar jala ka day ban ay ni ban kiyo man nagsasna. Te kene ka jing kando jungi yung Dr. Vijay yung Commissioner, Secretary, yung Budget of Finance karong ba labon si how news na day na do banay December James na panhado Mutakasmi nilai keren mo raja sa uswi. Kalau ba ka government kalau ada kular how benai December jus nem ajar usau hadin mi la mi pat ba amudan malki bayi kan ka floor rate ka government kan I notification but kan seal kat kum magade bantrai kam na strict October arja apply nadin to the government ikandit ba na January arja san kapan mi order ng Labor Finance ka Labor Department ba kantry kam next January arja san tahalor kani nagalem jungi union ni klub padiang ni nilai keren bonsi ni om bakat ko ka minimum wages act 1948 kara keren sai by ka floor rate ka badai ban ki ban revise man la asan snap they ban affect next October na katakne kataksan snap te yung ganun plan ni kanila mafi ano strict January kadai ban like katkum kataka rules jong minimum wages act hang ni Meghalaya kadai ban 1 strict October arja apply na mar ka kane kan long sans na maka last ban kiyo kadai ka strict October arja kapara te kadai ban affect ban strict October arja apply kajingi karan hamni kalau ya karan lakti ni ar jintha bonse takabakhamdo ni I know ka ultimatum ni Dr. Vijay mu Commissioner Secretary naman mga Labor Department ro ki atho ni karan bat ki of
ki official job ka ki oga sa ka file ko Commissioner Secretary Finance Dr. Vijay tabakot ni aino ba tamatam ya Dr. Vijay ko Commissioner Secretary na maro ka jing penchat shri jing si phang ale shri bo si phang le ska finance te mi karan sa ne karan ni te uyatho yengi ba yakane ka banta ba ka government of Meghalaya kala den trikam rush January trayekane ka bantai kam rush October arja ulai ko ngin hab banam pet biam namar ko balong manta ka jala Meghalaya kadai ka third ka balong bala barok bi ka jala India ka ban ke wi ka nong chong ni master la Meghalaya ka la mo ban override ye ka rules ban ye ka an jong ka ne ka bakal rupa ka minimum wages act ne ka labor nam ka labor ka de ka subject jong ka union government te halor ka ni uong ka Meghalaya ngila man le ala gala ka ai ni jing tha na le mar ka jing tha ka jing ka ke ngila tha na mar ka ni ka kha ye ki no trai master bela jalla Meghalaya barok wai na mar pa kumano manta la dam minong trai master la ki office hasuram hakini ka tagi ka kam jang sarkar karana ban sat te kajing se ko de ka baduna nalonta ka marba mabi ha ka kta ya ka pero bisa jong minong trai master ta ka bakot ka long bangim bansi anwan manta ban ya karan ya ki master ki baduna jalla Meghalaya managale ka jongi ki union hadir bila apa bahaya kene ka minimum wages act 1948 bad ka jipatrai kam ya kene ka floor rate na ka le ka union government ka patrai kam shat shat na ka 6 October 2008 ko sa manakali hajalla Meghalaya balai pan kimla patrai kam te ne ka ngida page ka ba ka lo ka bakhat ka government Meghalaya ka pan keu ya kan ka floor rate ka patrai kam ka 6 October arja khatara hagitu kisans na machwa balai ka traikam kat kum ka rules jo minimum wages act rei manta news number balai kam traikam but ndon ka jing sai ka le government ba kin ai ke nagani ka ki khali ki no trai master baro ke bada ka jala Meghalaya kane ki smotho ko jongi ka rule la akran sai dei ban par kila practice kila ai ko jala Rei manta nikhat ya baro ki nom trai master ba vanno shakman parno kane ka hukum ni dei baniya te halor kane ni ne kan sai ya Dr. Vijay kum Commissioner Secretary Finance ba ai ni ka chitwa pan pori ni mo na ai po shibanai tingam ga shibanai ka na pan ai ni po shtiyo na mar gi haban khat ya baro ki master ni bin singe te halor kane ka kut ka jinge kran ang tahi ta nira ni ka leng all gentia maso ka se barinia bangin khot ya baro ki trai maso ki badan ki dei trashar ka ki bra trai hok ye ka ki bra trai ka kum skat la jom ban yo ka bangi ang bahkan ni ka lai tarik jong ni brai November agani ka mande ban in khot ya baro ki trai maso na do ki garo na ni na khasi bana gentia kita di department para dan wan ke kendo hang ni workshop press club workshop jing stand bangin ya keren halor kan ni ka jing yo ne ka jing level jang government Meghalaya ya kan ni ka hak jumi ke halor kan ni kawai ba ka banta ka banginan kan dit ro mamata usnan di ka jia ni hajing dai ba ka VDA ka variable diaral allowance kabaga minimum wages act 1948 but government Meghalaya ka patrai kam kadai banwan RCG sina ban ke ya kan nusni kabai tai nus tekani how you snap ni kandet ba ka government Meghalaya jong ne strict April kada kami order hum na July ka strict October kadai ban patrai kam ne kami order ne hado menta ka tarik ajan dapun shibanai kam patmi order takanero ni nang kali Dr. Vijay kai ga daw ni ong em go ai ka jing batay yang hana ba ka labor department ka pa ni ong ra da pa ni ong kan sa yang ba
Lada government hagis 2024 kadang la menteri saya di beri tahun. Lada dan bisa keren nak bahasa dan bisa ban saving itu mesti. Nila bentar. Nama gini gini try. Lada dan bisa ai katung order kenang ba kane kapisa kanam saram nginam saram hakasorta. Kamdon ka back na. Tahala kane omdon wari will take care mung sapai. Te nagaleng na jom ni ngiram ka premchur ai ko kura bringing bansi ban khot ya barok ke mastro ban min address kiya ke issue chu. Ta rahman bidan mangane ni ka minimum wages are 1948 ka floor rate ka baar ka VDA la de mai ko order हमने October ne ka first week November ni nagaleng na jom ni dan ang ar ta ka wai ni bansi ban mi susura ban pelam biang gajing yakhi kemangile hau ar jar khatra ubanai December hashar Christmas ni pelam gajing shathan kaba nimbang si ladaga government kala mutlak umne kala banyak di masterol katkum girus gradan ni haban legislative high court ban kan batai kai kata ka minimum wages act kai kata ka floor rate ba kai ka non jung di master te ye kata ji sabim ban nimpa ban le ngala karen yo dr vijero yang nimpa ban head district ban nagabanta kita di vaipat kita masa nagawanta di vaipat ke jing penut ki bagi ai ni pisa ni karman bahang ni ro kinong try master berita kide banyo ya ko katkum kedekat agi padan to kene ka data ka jing penbe bad ka jing penthame kalau kini ini ka jing karen ka jing ni khot ya veria barro kinong try master ki badar department bad ni kentu ba yung chief minister kontak sangma Mando po buat program jongi ki master. Kabakado wal maar jarat ulai. Wanai August haumulo. Kadang gajen kadarbar pekba jongi master bara. Ora kran syai. Baya kajing jongi master ngin un penbai bat kajing seoro un penbian malau benai. Hone benai meru jongi usnem ajarat sat. Nikaleng jongi union ngin akendo yu ha jual, nila ay ngajing tho, ndray habak pat ng government kampanay. Te kabajing kami ibo mentay konver sa much minister. Balada ki master ki batray department of health. Nado ki bara ki file po ki office, ki bara ki batray po ka account section, ki batray po ki surat, ki batray ki po play po PhD department, ki badan po horticulture, sericulture, ki banta ki sintew. Lada ngit sangat bentrai kau, mano ban bak, le lada field.